Kagiso ya Modimo, amen. O sekgolo re a go lemoga marona motsadi, re a go lemoga mo palamente, molaodi re a go lemoga lotlhe le bomonna lona ba ga Ramahago re a le lemoga a Modimo a le huparele fa le leng gone. Re lemoga le setšhaba sotlhe sa Gamalete ke ra badiri le ba Gamalete ka rotlhe re ba Gamalete, amen. A re tshwareng thapelo ya tshimologo. Modimo o gogang motho mo dinyageng tse di molemo le tse di botlhoko, nte re go laletse gape gompieno Keresete, gonne o itse go tsamaisa motho mo magwatateng a botshelo, gonne wena o mojari wa segapano, re ithutile matlhoko ka wena Modimo, mme le gompieno re laletsa boleng teng jwa gago Modimo go huparela dipelo Modimo tse di kgobegileng, go huparela mewa Modimo e sotlegileng e sotlwa ke dilo tsa lefatshe leno. Mme ke gone Keresete re laletsa moya o boitshepo, moya o gomotsang go nna lesedi Modimo go simologa ka rona le go agwela kwa lapeng kwa molako wa bojang le ditshika tsotlhe tsa ga Ramahago. Jesu re rapelela le malapa otlhe a tlhokagaletseng Modimo ka seno sebaka. Mme re kopa gore Keresete re tsamaisetse
lenaneo lena ka moya o botshepo ka kagiso Modimo go le mo taolong ya gago Modimo go le kgomotso ya gago go le lesedi la gago go ya kwa bokhutlong Modimo a lenaneo le e nne lengwe la moago wa kgomotso Jesu mo go rona rotlhe re a go kopa re bo re ntse re dumela mo leineng la Modimo rara le Jesu Kriste le moya o boitshepo amen. Amen. He will wipe every tear from your eyes. As I call upon the district officer, Mr. Orelete Richwell Karike Pele, for the Horisisi Botani Jubolenha. Ralwa Mohela Botani, Babalenko Moraku, Samato Alona. Ke a dumedisa bagaetsho mme ke le dumedise mo dinele le maatla la ga Kgosi Jesu yo ke la swa a ba tsoga ke ene ngaka kgolo ke dumelang mo go ene bagaetsho tiro ya me ke khutshwanyana ya go le itsise botsadi jo bogale re na le kgosi kgolo ya Amalete kgosi mosadi seboko Polokwane re na le mo palamente wa kgaolo ya rona Honorable Boniface Madam re na le the acting deputy PS for the state president Mr. Lovemore Marina Otobo Ministry Warona Rahaitso, Tonale Director for District Administration in the Ministry of State President Re Bobamacha. Renale Molaudi Wakaulo Yarona, Dr. Patrick Ramocha. Renale Tribal Administrator Red Senolo Abonton. Renale Muruti Warona Nansare Tapelo Muruti Skata. Enanta Arseredit. Renale la famille et non potere le boharam havo the brother leba masika tile le body le mo me re le mo ga alors gona le ba laodi ba ba dileng ha no go ta gore mano ke le botsadi jotlhe go ka makgotso mo maphateng a lona
bagaetsho ra le lemoga le bao ba ditsala ba ne ba tsena le ene le bone hela jalo ra ba lemoga ka maemo a rona ya leboga botsadi. We have She Coordinator Co-Ministry for the State President, the Coordinator Meboto Puchani. Raho lemoga mme re ka bokhutswane ke busetse tiro go wena amane ya leboga. Sehela botsadi. For Yamitimu, Psalm 34, verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Retsile habeso, it is a kopotso sa wana wa rona, mata wa rona, America rona. Yo monte yo le mwana nga halelela in our TV screens there. Who is resting with the Lord. Kasi baka se ke sa senya nako. Kita bogela le ditse marona go se kholo ya ga malete go si mosadi seboko gore ate a re amogele a ba a re nela magogo a mabedi a mararo a khomotso marona. Dai kupela hore le ntete ke buele lona ke re di khala tse di tshotse ga ke santse ke eletsa mo dingwageng tse le tse di fetileng 20 go tsena mo ofising ya bogosi na borra bangwe ba tlotla ba re mosadi ga e ka ka nna kgosi ka lebaka la gore wa lla mme ga ke itobe gore ga go le botlhoko ke a lebile ke a tshologa ke le batho very painful gore be re le hano mo letsatsi la go bupieno ka tiragalo e re leng hano ka yona mme ga go ka ke ga nkitsa ba ga itse gore ke le dumedise ka jana ke sebakanyana se modimo se re neetseng gore re tla go kgaogana le ba ga rona go ba tshedisa re mo botlhokong mme go na le ba ke ka se kang ka loba gore ba bone ba mo botlhokong gore ga isa ka gore bone ke ba ba gaufi thata le ngwana rona o re leng hano ka ene e leng ene Veronica Ramago le tlhogonolo ile leina le ke butlwang ntieno ga ke itobe gore ke ngwana ne ke se ke tlwaelane nae le ga kone ke ile ka kopana nae mo tirong ka ke boleletse go utlwile mono masimologo a ngwagae mme go a tshwanela ba gaetsho gore ke tlotle botsadi bo re nang nako hano
ba re tlileng go ba tshedisa le mo bosong ba bone ba ra Ramhago ke gopola lone letsele le la mositseng. Being a mother, go nna mma go botlhoko thata. Ga ke le ba mosanyana montle o, ke gopola ba ke ba bitsang ke re ke masanyana ka a di last born, moruti wa ka wa ba itse ka ba tlomanisitse ba thutang ka ngwaga 1980. Ke be ke lebella gore o ke ngwananyana mo go bone 7 years later. It pains me for it could happen to ngwana mongwe le mongwe. Ka re ka kira re ene o dirile nne to deserve gore re be re le hanka ene gompieno. Mme tsetlang ke tlotle botsadi bo re nang nako hano mo Palamente wa kgaolo, molaodi wa rona ke utlwa gore re na le bagolo go tswa ko diofising tsa rona tse di tona, tribal administrator wa rona, bodiredi botlhe bo re nang nako hano ba tsamaisa tiro ba letsatsi le banwa ke tlotlo. Re na le go le lebala ga gongwe ga re tshwere tiro, mme bo ngwana ka lotlhe ke a le dumedisa, ke a le lemoga le ba mmogo mo Gamalete kana le ba ba tswang ka ko ntle ba ba tlileng go ema le rona mo tirong e masisi e. Tiro e nna ka gore ke mokeresete moruti wa ka o teng hano, ke na le go ipolela gore ga ke re ke mmala tsotlhe, mme ke mokeresete at heart. Ke mokeresete jaana ka gore ke na le go dumela, kana tumelo yone ga ena sepe gore a wa go botlhoko thata kana wa reng. Mme ba gaetsho ga ke re ke modumediana ke na le go ipaga pele ga Modimo ga diemo tse dintsi jaana di tlhaga, ke be ke re se o nkadimileng sone rara ga o re ke se go busetse ke re go lokile go lokile. Ke yone thapelo e ke tleng ke ipepele, mme e be re le teng ko ke re ke tsenang ka ke di tsena tsotlhe gone ke di tsena tsotlhe seriously. The last church e ke ile ko gone ke re ke Catholic maloba yana, mme go na le ke ne ka tshaba metsi ko go yone ya Lutera. Ba re Modimo seo se dira se dila fela sotlhe. Re ka nna ba re ke ditiro tsa ga Satanetse, mme Modimo o letlile gore re iphitlhelele re le mo seemong se. Jaanong ke boletse yalo gore ke nako e khutshwane re na le ngwanane, mme re amegile re le ba Gamalete gore a ngwana o ka tswa go tsewa mo diatleng tsa rona re le teng. Jaanong ke gone mo re ba re itlhoga re re Modimo seo se dirang se pila ka la sotlhe. Ngwano go sa mo itseng go le kalo ga ka ke na le mmaka wa me mme o kileng a direla mo Gamalete ba re kene mme Bontle Mokele o tshela mo Kasane ne le council secretary ya rona ka lebaka ke ena a nnileng a ntekudisa ka ngwana o le legae la gagwe sentle le gore ba kgaogane jang. Maikelo a ka maabane e ne le gore re gae ko molapa wa bojang re go tshedisa pele ga tirelo e ne le maikelo a me ka gore ke tla re sebete sa me elo ya me e ne mpolelela gore gongwe ga nka go ema mo batlhankeng ba ba Modimo gongwe nka latlhesega ka tsela nngwe le ka ga Modimo seo se dirang se lekile sotlhe. Letse ke rwana maabane kolo ya ga molaodi e ile mo tseleng
a ke a ka tla se patela morutini wa sekolo bona nka bene ba go bitsa gore marona ke wa batla o nne ya bolwetse ya la bene gore bo atla go le go lo ipena ka nna e le go ga kitso go diragetse ba re mo pusetsa go lwapeng mo sepele o senyega mme ke rile ke le mogana masedi go gompieno a ba lekile gore re be re le hano mmogo go tla go ratela mmogo go ithapedisa mmogo mo tatlhegelong e re leng mo go yone boammaaruri wa kgang gore ngwana wa rona ne le modiredi wa puso o ke boleletsweng ka ga gagwe gore o kasane e ne le modiredi o ntseng jang o pelwentle o ne a dira jaanong tsholohelo ne le gore sebaka sa se dirile le rona le se ne re sologetse gore o tla ba santse a se dira re rona ka thomo ya setšhaba re ba go teng re ba batho ko pele batho pele go bereka mo dikgaolong re lebeletse setšhaba ka mehuta ya sone bao ba ba kgonang bao ba ba nang le ditlhaelo re sa lebe gore ke ba tlelase mana mme ke bua jaana ba gaetsho ke sa tshwanela go ya go le go leele ka gore mafoko a ka ke a motho a tshwanetse gore a amogele setšhaba ke re a dikgomotseng bo ngwanaka ka mafoko a ke a buileng ke re modimo seo se dirang se pila fela sotlhe ke dumela ke re ba bangwe ba tle go bua ga e le ditsala ba bangwe ba tle go bua ka ga ba mo itseng ka teng a na a dira ka teng mme ke re lefoko le le tona le ke dumelang mo go lona ka ke buile gore ba dirileng tiro ye ba tsenwe ke eng bolalone bo ba bo dirileng ene o ka ba dirileng ga se dilo tse ke eletsa re tsena mo go tsone gore go ka bonna gareng ampo ka bana se ka reng ke re tseo ke tse di re saletseng mme ke ikopela mo go rona ba ga bongwanaka molaodi mo kgaolong ke re ke re ne re phuthana le bongwanake ba direla puso jaaka ke kile ka ama le mo go boramapodisi gore a re ne re kopana go gakololana ka tsa botshelo go ya go pele go gakololana gore re ka fapoga ga kae tse dingwe tse ka reng ka moso tsa tswa dikgoreletsi mo matshelong a rona ke santse ke tlhomama mo mafokong ao gore re tle go bua ka methale kana ka ditsamaiso tse re ka di salang morago tsa ipabalelo a e ka nna efe re ka bua ka ipabalelo tseleng re ka bua ka ipabalelo a mofuta ohe re ka bua ka ipabalelo go na le kgang ya go gender based violence ra ipabalela mo dilong tse tsotlhe ke dikgang tse tshwantseng re nne hatshe re thulanye ditlhogo ba gaetsho o kae molaodi garile pele ke bone mokwalo o ne o kwaletse ga ke tse o ne ka di-12 go kopanwe komiti ele ya GBV ya nona lekwalo la teng ke le bona mo desking ya ka baba mme ke le moga gore ne le sa kwalwa nna ne le kwaletswe mongane ke rile ke ta kopana le ene re bue mmogo gore tshwana go dikgang tse re tle re disale mmogo morago re dire re thuse kwa ga kgaolo ya rona ya ga Malete mme betso mmake ska ka tsa sebaka se se lele ga go leboge ka Setswana mo mme ntetla ke re ba re tswang ka go ntle ba le tlileng gore tshegetsa mo ngwanaka ra le leboga le ka moso ha re wetswe ke siri mme a modimo a nne le rona o tsofadiwe amen ya leboga motsamaisa tiro o montle thata Follow
especially for our beautiful girl. Our beautiful with that beautiful smile. Her work would play a huge impact. More missing Yarona. A bubbly soul. Asainya Jana Homo, and the good key for Veto. Kiene Veronica, the Tobanolo, Ramhaho, Veno Monaco Yabu Pienu, we Tobaleti, Onajalo, Lerara. Kisu Pesalo, Catilla, Patina, Marmacarena, Nabo Renalene, Montaji, Maha Veronica, Maha Veronica, Ebon Me, Opelo, Ramhaho. Kini kena aku nak bertemu dengan Pesalo Butaji. Isu Pesalo pada hampir Nasalo le Deputy Council Chairman Mototeri Bernard Rantuana le Makansala Rana Mawe Ali Tengha Ibong Mototeri Nawa Mototeri Sebalusu le Mototeri Maleka Kiboneba Renan le Bone Hano. Ni isu pesalo pada hore, mana ko nyakun kienu, kita bukela le pesalo, acting district commissioner Dr. Pedro Ramosha, pada ada pesalo mangze, potado, mana ko kian hatake, ni ko pesalo le musane tengkar se hela, ibile pesalo pada hore Dr. Ramosha kian neibara, yaha Veronica. Ramhaho. Yuko pasalo yang ada boleh mahabesu. Kabar musani kita kasih helang. Ni bila kita pasalo kono kono sagaran zerleha. Rohor kelasalo. The colleagues from council, kita moha council secretary, le papa deputy council secretary, renasalo le council secretary bon relo pampule. Ako rohasalo le mutusi wang apa. Christopher Maramba, Kyokopa, Sehela, Ibile Banajalo Le, Mutusa, Council Secretary Rediki, Igna Cabo, Kyokopa Sehela Betu, Zagarisa Nadole, Isu Bejalo Bore, 4 o'clock, the council of the way is a Tirelo, for the Tereo Mutusa, the Serenadeo, Go Manapo Bosan. Cukup pasalo, sampai di kamusan. Ya le buscamos a este tiro. De que le mostré su coro, ya rona, pues ya camalete, pues mostrar allí su boco, ya le boca, y le moja a our MP, Boniface, Pancho de Mabeo, y le moja a our Deputy Council Chair, y le moja a our acting PS, Dagmo Magila. Mawila, ile mohe hape our district administration, Bre Masha, ile mohe our council secretary. But then let me just, for the sake of time, ile mohe the protocol. Muna kuena baka yesu, we have met, we have come from different corners. Reta to the memorial service. Waha Veronica le Komonolo Ramhaho. Sese time more in my mind,
a re bua ka memorial service tota re tla go ikgopotsa ka botshelo jwa motho o ne re tshelang le rona o leng gore o re amile ka tsela tse di farologaneng. Veronica Letlhogonolo Ramhaho, born 28 March 1987, was first appointed 12 October 2018 as Assistant Monitoring and Evaluation Officer, Coach Hall. After 2 years, Akatishwa Maemo to the position of Monitoring Evaluation Officer 2. May in the 2 years for Nazama 2 and promoted as a Monitoring and Evaluation Officer 1. May I had a transfer at Amora Motswaka January 2025 Monga Congo. Ose se go buile gore tota ke moagisane wa me ne re kgabangwa ke terato gore a re mo tiragalo yena. I was one of the first people in the city. Ke tshwana ke go mo identifya ke bona se se diragetseng ke na le bone borra mapodisi le ba security gore a re ke bone sengwe le sengwe jaaka ne sentse tota le dilo tsa bosigo o kgona go teng ne re kopa gore o tle ka ga neighboring jana go na le seemo. That's how the situation is. But today we are here re tla go lemoga botshelo jwa ga Veronica Letlhogonolo Ramhaho. You know, botshelo jwa motho, it's a unique story. E re bolelang ka the purpose le the values gore motho na tsa gore se se botlhokwa, what is important mo go ene ke let's one the goals. Botshelo jwa ga Veronica kgotsa se se mo diragetseng se re fa perspective ya botshelo ya gore tota re tshela gana for a moment. And as you can see the pictures, she was always in the moment, appreciating the moment. That's a story the end of life here on earth. One of the things Selon Worry can also help us to the effect, you know, what's really the effect more. One of those things is the law of inner circle. That says the people within our circle can either make us or break us. Me hape relemoga lo tse dintsi ka botshelo jwa ga Veronica gore ke somebody who dared to live, somebody who dared to dream. You can see Karo Kilawa Atumana Lene or Talem Hammer Motona Nights at Sea. A lady photos are halfway. They are going to Motona appreciate that. But zero. Or a Natsela was zero. You have to go we are living in the moment. So she lived an intentional life. Or an accidental life. Kemo tueno hore wana tsela anale toro le maikelo mo botshelo. Botshelo jwa gagwe bore bolela ka unique experiences tse re tletse ka boitumelo le moments of sadness.
And the question is, when you live such a life, life is uncertain. Whatever, a lot of obstacles. How can somebody live such a life? How do you become comfortable in an uncomfortable life? How do you become stable in an unstable life? How do you deal with this? So, when someone is resilient. Now, what I do with my colleagues, or by creating a safe space. What I've learned in short and Veronica, one I'm going to yes, I said, so Nignale away, young manager. Kind of like what I'm going to something more, send a message about how I save. If I can't. So, Neki to homo somarera, it's homo trogomela, it's homo manager. Because Kana house in a lebato, or living with precious life. That's why if you are a man, also a gentleman, you know, especially if you are dealing with ladies. And as a man, you have to know how to talk with them and manage their emotions. We talk about Ghana raised from different environments with different experiences. Bosolo is an extension of our lives. It is by His mercies that we are not consumed. It is not because what happened to her could happen to you. Again. Yes. So it is not issue, we are here because of His mercies. We are spared. We are preserved. Not because we are smart. So, you know, I have this practical exercise by leading. Again. So, how late Ole over to the land, over what that you magama, what is the guy I have contact? Again. Over labor, woman go. Monday, I don't know what we the level of again. Hey, what appreciate again. Lengthening period when under the robot again. So, I don't worry. Motoba didn't lay on the young, almost on the young again. So, this thing will teach you how to learn motor. Now, what I remember is the eyes, her eyes. You know, when you look at somebody in the home, what her eyes can tell you a story. You know, you can have a lot of Motona, because a lot of body language. For Motona, can have body language, you have to say, how would you look was unnecessary? Because I would not say that be the way. So, and right now, as we look at each other, now you remember this mama wa jacket ya kalare zinja. In Rome same assistance zinja. You might even realize that this person needs help. Again. So in short,
ne ke batla go bua ke sa tse nako e ntsi ke re totela botshelo jwa gagwe bo re rutelana gore anything can happen, but as you can see through different pictures, she lived her life. She lived fully. And botshelo jwa gagwe, it is made up of a lot of things. Her faith, influenced by her culture, her family values. One of the stories, lately featured her family, she talked a lot about her dad. So I like listening to people's story because how it's more to the stories are how a guy, I know even the things. So I remember her, how much I see her, she would just walk, even her little baby. Just barely 2 years. And Arwa Mujimisa. So things that were so close to her, if you allowed her, she would open up. She's somebody who was so observant. She would close up to you if she didn't feel secure. But if you open to her, she will share you her life, her feelings, and she is somebody who even spoke. She could speak her mind. I do think that in a workplace, I do think that we are not machines. I do think we are not objects. I think we are somebody's brother, mother, uncle, friend. I do think as we work together, we must always understand that we are dealing with people who have living experiences. I do believe that it had dared to live. She didn't ask to be killed. She didn't ask for what's going on. She had dreams like you, but I believe as we remember her and talking to the family, let's remember her in a happy way. And I was going to say lessons. That is a great value. What was going on? What is the power and the sanctity of life? But I'm inspired, as you can see, the color, yellow. What a Caribbean. You can see this is somebody who don't worry. She lived in a moment. And I'm telling you, the only time that we have right now is this moment. We don't have yesterday. We don't have tomorrow. This is just the moment that she only has. I appreciate her. And living in the power of the big moment, the power of the big moment, you become grateful. You become kind. This world, so it needs kindness because people are going through duress. They are going through mental breakdown. Right now, that's the pandemic of the time. Such a lot of things. Learn to be kind. Learn to know when somebody breaks,
Let us somebody else say, it's not about you. It's about that person. Don't hate. Don't judge. Just have compassion. Learn to forgive and learn to appreciate. Today, as I'm concluding, we have come to appreciate this precious life. She came in January, but this time I can say a lot. But I hope as we are living, somebody will have a volume of things to say about you. The great and with money. Thank you. I don't know which you prepared for our side zero or over my zero but you played both roles very well. Thank you for that. And admiring the beautiful Vero. Last week she sang her heart out on a Thursday. Every Thursday we meet. Awareness. She sang her heart out and she prayed. Beautifully so. As beautiful as she is. That is because she still is. She may be away from the body and at home with the Lord. She sang her heart out on that Thursday morning. She was so full of energy. It's really unfortunate that that same night she had to leave us. Nehema, like I said, her memory is engraved in our hearts. Even in the face of loss, Psalm 23 verse 4 even though I walk through the valley, through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Our baby girl is sleeping. Wanajalo le modimo. Ketabo kela le ditse jalo moruti. Meka re ikhetsa moruti a setse a nka a heditse. I will hand over to my dear brother Re Kolobetso o thasitse go dirisa lenaneo ya ka ditse supile. Ketabo kela le ditse moruti se hathe gore a tla le nele mantswe a phomotso. Amen. Follow concerning bote, le filo kakafiso. Amen. Adetsene mo kontatso ya lefoko. Iri huparele, ki huparele ramha o. Ki huparele wena mo di ready wa setšhaba le mongwe. Ke tsabala buka tse pedi mo se ka boi hanako. Amen. Moreri Kaulo ya boraro, Moreri Kaulo ya bone tshwarelo, Moreri Kaulo ya bone yare. Ka ba ka bona dikgatelelo tsotlhe
tse di dirwang fa tlase ga letsatsi ka bona dikeledi tsa ba ba gateletseng mme ba sena mogomotsi bagateledi bone ba ne ba le thata mme bone ba sena yo ka ba gomotsang ka ba kare baswi ba ba sa bolong go swa ba le tlhogonolo bogolo go baphedi ba ba santseng ba tshela mme yo tlhogonolo go ba phala bogolo ka bobedi jwa bone ke yo iseng a nne teng yo iseng a bone ditiro tse di busula tse di dirwang fa tlase ga letsatsi. Amen. Tema ya bokhutlo ba ga Modimo, tema ya bokhutlo e go tshegetse Ramohago ke Bakorinta wa bobedi kgaolo ya bone tema from 7 to 12. It says, mekhumo eo re tshotse ka dinkgwana tsa letsopa gore thata e kgolo bogolo e nne ya Modimo e seng e tswang mo go rona. Re gatelela ntlheng tsotlhe mme ga re felele, re a tlalediwa mme ga re tlhoboge, re a bogisiwa mme ga re latlhe, re a digwa mme ga re nyelele, re tsamaya re ntse re apere go swa ga Jesu mo mebeleng ya rona le go tshela ga Jesu gore go bonale mo mebeleng ya rona, gonne rona ba re tshelang re ntse re neelwa mo losong ka ntlha ga Jesu gore le go tshela go bonale mo nameng ya rona. Jalo he loso lo dira mo go rona mme botshelo bo dira mo go lona. Hallelujah. Fa re ne re kopane maloba mo gare ga beke e, re ile go itshegetsa mo ofising ya ga molaodi. Ke ba tlogetse ka lefoko le le reng mosiwo e bong Mme Veronica ke se sa Modimo. Amen. Amen. Mme tse di isitseng kwa losong ga se thato ya Modimo. We need to differentiate that. Amen. Ene ke se sa Modimo, se tshotswe ke Modimo. Mme se se diragetseng le ga re ikgomotsa ka gore ga re ka re go kgatlhile Modimo ra bo re ikgomotsa go ntse jalo ke ka ha re buang ka teng go ntse jalo ke re ba kaoleng. Mme gongwe gape go o mongwe a akanye gore ke ha ke tshwereng dilo ha teng ke tle ke go dira bosula. Ka be ka ga re kgaogana maloba gore mo botlhokong jotlhe re tshegediwa ke Modimo le ha re sena dikarabo gore o tla re tshegetsa jang. Amen. Mme re a itse gore o tla tshegetsa jang o mongwe ke Modimo. He does it in a very special way. Amen. O tla go tshegetsa o mongwe o tsena kwa lebitleng o bore ke maruri Veronica o tsamaile. O mongwe o tla go tshegetsa malatsi le dikgwedi morago ga loso. It is still okay. Amen. Ke sebaka so tla tshegediwang ka sone. Amen. Dikgatelelo tsa botshelo Kgosikgolo le morafe wa gago e leng rona. Kgosi Solomon e ka re nkabo ke mo fatile dikakanyo. Ga ke helelwa ke go akanya ke siela kwa go ene a fata botshelo. A re ha tlase ga letsatsi ke bona dikgatelelo tse dintsi. Ke ene kana o rileng go na le nako e ra e tshwara ke go na le nako ena. Mme o fela ntsare ga go re gore ga go na le nako tsena ke di rebolela bosula. Amen. Ha ke di rebolele bosula dinako tsena
a di tsisiwe ke Modimo, a di tsisiwe ke Modimo dinako tsena. A re ke hitletse ta ke ba maike hana, a re ke hitletse go sekgolo, a re ke hitletse tshiamo e hapane le tshiamololo. Ke fitlhetse tshiamololo e occupyile a tshiamo, ke fitlhetse tshiamo e ile go tshiamolo. A re dilo tsena ke mathata, a re they don't make sense. A re botshelo ke lephoro, amen, ke lephoro. Gore mo tlhaloganye ke ga o mo fata thata go tla go mutla go nna go ga se na go kgarakatsega mo dikakanyong tsa gagwe kwa bokhutlong. A re Modimo ke Modimo, a re latlheleng tsotlhe kwa go Modimo jaaka kgosi kgolonare seo nkadimileng sone. Go be ke bua jalo ga ke re ke ineela mo bosuleng, amen, ga ke re Satane a letse mogolokwane go ikgomotsa nna, re gomotsa Ramhago, amen, ga re gore re leletsa bosula mogolokwane. A Modimo a re tshego hanse momonane ga kereke e gomotsa a go raya gore ka kereke e tlatla ka nako ya loso gantsintsi. Does this mean that we have given up to the devil? No, it's not like that. Re teng kwa tshimologo mo popong ya motho, ga Modimo a na le teng mo popong ya motho, the church was there, amen. Re teng mo polokong ya motho, re tele kwa bokhutlong jwa motho, amen. Me Kgosi Solomone ka ke tla tloga ke emella ke tswa go ene ke tsena go tshegetsa ba ga Ramhago ga senka botshelo. A re dikgatelelo tsa lehatshe lena ga bosula bo hapane le molemo. A re gona le ba ba tlhogonolo basi ba ba sa bolong go robala. Dilo tse ga o gola itlhela o sa di utlwe sentle, amen. Mme ga di sonta ga di tsamaya wa gola gore ba ba robetseng ba ikhuditse ga ba bona matlhoko a ntseng jana, amen. Ba bone matlhoko a nako tsa bone. Sometimes you just think, what is going to happen 70 years from now? Lehatshe le tla be le ntse jang. Kgantele ke be ke akanya gore a bana ke ga ke ba tlogela le ka boswa a ba tlabe ba rekisa le tlotla le. Kgantele ke bo kere Modimo go lokile, amen. Ba bobedi ba lefoko la Modimo le reng ba ikhuditse gate ke ba ba fapositsweng botshelo, ke masea a fapositsweng botshelo ga ba ise ba bone bosulabo, amen. Mme rona re hana re hilwe gore re tle go tshegetsa botshelo, amen. Le ha bo ka re tlantlaganya Modimo has given us the opportunity to show the one botshelo jwa gompieno, amen. Ga re ka ke ra re batla go swa ka pele ka re bona matlhoko a di hitile le ha se le tla sala le mang. Ke gone ga mo apostolo Paulo a re tshotse khumo re tshotse Modimo ka mebele ya rona Ramhago le ga dikeledi tsa rona di ka tshologa jaaka di bone ke Solomone. Modimo o tla di latedisa keledi nngwe le nngwe e tshologileng Modimo o tsile go e atlholela. I won't be there, I'm not judging, hallelujah. Me Modimo o tsile go e atlholela. It is scriptural, amen. Gone ga re kgaleme bosula. Mo apostolo Paulo ga sena go bua gore re tshotse khumo e, a re tle re nne le thata e tswang kwa Modimong. E tle re ga re tsamaya gareng ga megogoro ya meriti ya leso ya diphifi, amen, ya lefifi le le botlhoko le ya maibi ya botshelo Ramhago. Ga sehela sa gago se hela bontse o tshologa dikeledi. Modimo a re we carry this word being our treasure, hallelujah. Ke gone hana ha di nosetsang gone ntsala ke kwa sabatare ha di fifi le mpipa ha di keledi di rota, amen. Ha letsatsi le tla bokhutlong
ke ena morekolodi wa ka. When all chapters are closed, when there is nothing, hallelujah, ga ke tlogela lehatshe lena, ke ena hela moloki wa ka. Paulo a re, re gatelelwa ntlheng tsotlhe, but we don't give up. Re a nyelela ka botlhoko, we resurrect, hallelujah. Lehatshe le a re thula, me ga re ka ke ra le sia, Modimo wa re thatahatsa. A Modimo a go thatahatse, Kgosikgolo ke Ramorafi wa gago e le rona, a go thatahatse Ramhago, a go tiise mo dikeleding tsotlhe, ka ha o thudile mabota ka teng, ka ha o sa tlhaloganyang ka teng. It will be more painful when now you see legacy ya gagwe gore this is true. Mme ka nako eo a moya o boitshepo a le tshegetse, a tshegetse le tšhaba yotlhe ya Botswana ka Kriste Jesu, gore re bo re iphimolela dikeledi mo Modimong, re bo re tiisega mo Modimong. Badiri le ene tsala tsa gagwe, go ikanya Jesu ke bohelelo, go ikanya Jesu ke bohelelo, go thubegela mo go Jesu ke bohelelo. Amen. Ke ne ke thubega kwa go Manyana Kgosi go la ile go mpitla, ke ntse ke apere kgolara. It was early in the morning, 4 a.m. when my father was now living. Ke bo ke thubegela mo go Jesu. Ha Modimo a go file sebaka seo, do not camouflage. It is part of counseling. Hallelujah. Do not spiritualize that. Hallelujah. That is an opportunity. Gore thubege ka hateng o be o fole. Me ke ratela moya mo boitshepo, gore a tsamaye le rona, a re thuse mo dipaakanyong tsotlhe tsa phitlho, re ye go mo fitlha le go tswa ko mabitleng a emoge le lona go fitlhela letsatsi la kgomotso ya lona. Amen. Modimo bosula bo santse bo le mo lefatsheng, mme re tiisa gore re se ka ra nna magatlapa Modimo wa ka, le ga botlhoko bo ka nna bontsi, gonne bosula bo ka sala bo itaola. Tshegetsa morafe wa ga Kgosikgolo keo, o phuthe o elame Jesu. Modimo o tiise le go ga botlhale, ra gore re ruga mathata ana jang, re ikalafa jang ka botlhale le ka Modimo, re itiisa jang ka botlhale le ka Modimo. Tlamo ya o boitshepo o tshegetse bo Ramhago, o ba femele mo bosule Modimo, ba subele le bone la gago Kriste e leng wena mo mogogorong wa moriti wa leso Modimo. Provide them with your special rod until that day e ba tla e moga mo mogogorong. Ra re ba rapelela ka leina le le boitshepo la ga Modimo rara le morwa le moya o galalelang. Amen. Amen. Kopa morekolodi wa ka ga ke nna hase ka ba ile mo
Thank you very much. Go setse go dumedisitswe mme nako ke yone re siileng botsadi ga ke ise ke lemoge bogotlhe bo bo leng hata ke lemoge jalo mma rona kgosi mosadi seboko e lemoge mo palamente wa kgaolo honorable Bashimabeo e lemoge jalo o thusa modulasetulo wa khansele e lemoge jalo bogotlhe go tswa ko ofising ya gatautona e lemoge jalo tribal administrator e lemoge jalo botlhe ba ba leng hana bo honorable councillors le bodiredi bo bo leng hano ke re bo ramhago le lona ke le lebogile mme hela ke batla go le bolelela gore se ga se gore ke selo se e leng gore ke ka re dira gore re lelele ruri modimo o teng modimo o na le rona o builwe jalo mo lekwalong la Revelations 21:4 a re o tla sutha dikeledi tsotlhe tsa rona mme leso le tla se le nne teng botlhoko ga bona go nna teng jalo hela le tse dingwe tse di maswe ga di na go nna teng ka gobane e tla nna dilo tse di fetileng amen botsadi ke kopa gore re letelele honorable MP ka gore o tshwanetse gore a tabogele go gongwe ke kopa gore re mo letelele a tehano a te go re buisa briefly. Thank you. Ke a go leboga motsamaisi tiro ke a le dumedisa ka leina le le maatla la Kgosi Jesu ke rata go tsaya sebaka se go lemoga mma rona Kgosi Mosadi Seboko mma rona ra go lemoga mme Deputy Council Chair le makhanselara ba lefano ke a le lemoga batlegi land board ke bone re Makabe go lo gongwe kana o emeletse kwa lentele ke mo lemogile ke a mo lemoga acting PS ke a go lemoga se molaodi council secretary ke a go lemoga mongame Murti Segatle bo ramhago ke a ikopa batsaka jaaka motsamaisi se tsa buile ke na le lepelonyana ke tabogela ko toropo ke na le interview ko Gaps FM ke tshwanela gore ke tabogele teng gore ke tle ke bite traffic ka kwa ele ke tla bua go se go nene marona ga simolola gore la re bangwe ba ne ba re ga go batle kgosi ya mosadi ka gore basadi ba lla banna ba lla ebile banna ba ba salleng ke bone ba ba borai ka gore ba tshwara dilo ka boteng nna ke a se phokga ga ke sena go se phokga ke le kutlwa gore mme ke siame ke lla mo kutlwa gore gotswe e be ke kutlwa gore ke siame go tata le se ka la ira jalo a re leng borwa a le se mo relele go khoneng mme go la gone a ditswe ka gore ke yone pholo e tla ka di stage tse di farologaneng ke kopa go bala mafoko a ke a bala mo boemong ba gabero mafoko a ke a tsere mo bukeng ya Pesalema number 59 verse 3 ke kopa go a bala jaana kere they have set an ambush for me. Fierce enemies are out there waiting, O Lord. Though I have not sinned, though I have not offended them. Modimo retso, tota ke emetse fa go kopa go thusa. Gore bosula bo fele. Gore di lalometse di tshwara. Ke emetse fa go bua mafoko a ngwana gago, kgaitsedi ya rona. Ke batla go fetsa ka go bala mafoko a mangwe ya mafoko a wena ke a bala tsone di lalome tse di dirileng tiro e ya tsere mo Bible lone ya tsere mo Proverbs 1:18 yone ya but people like that are setting a trap for themselves
a trap in which they will die. Asinane ya kya kwala Bible kwa ile jalo. Ha ile gore ba lebeletse go ba lebeletse teng ka gore ba khasiwa mo maranyane. Ke solofela go ba utlwe gore bone ya bone verse ke Proverbs 1:18 ba ya go e bala. Ba bone le ndela le ba di kepela. Go botlhokwa gore re rapele beso la ke dumela mo modimo thata mona go nyetse jana e go batla re rapele ke kopa gore re thusane re tshwaragane le ba mapodisi ba re nang le information a re thusane le ba mapodisi re buisane ke amegile thata go le bona le ka dipalo tse di kana go supega gore Vero o ramile ka tsela e makatsa mo nakong e khutshwane gore la gore Vero ka gore ka maswabedi ke se kopanele gore la gore she really was a special woman. Dinepe tsa go dia supa what a special woman. Abata go tsewa fela jalo. A re ba rapele le bone ba mo le pelong. A re ba rapelle gore ba tshwara. Amen. Maybe ba itse gore ba na le sekoloto le go le godimo ba na le sekoloto le kwa ba na le sekoloto go na le batho ba buang ba re death penalty e isiwe ga go dira tse di tsenyana ga ke sho a le se mo re tla e bisa sena go ba neng ba ira ke gore sena go ba rwenya mara no tla itshwarela tse di tsenyana dilo ga se tsone ba masika di ditsala tota maleme a rona a tletse bosula maleme a rona a ka nna le kgomotso epe kgomotso e ke tlang ka yone ke kgomotso ya mo boitshepo ke yone e ke e tshepang ke yone e ke itse gore e phepa e tlhamaletse ke kopa gore a re ikaega ka mo boitshepo ke mo itse thata ke mo tshepile ke ene mogomotsi leina la gagwe tota ebile ke mogomotsi ke ena a tla diragatsang tiro ye ya kgomotso ke kopa go wela ka e mo ke re ke a itse gore re mo memorialeng mme kgwedi e betso kgwedi e ke special thata kgwedi e ke ya marona a ke ra itse kgwedi e ke special thata ya ga marona ke kopa gore ga re khuba marapela bosigo bo ba botlhe a go rapele kgosikgolo mosadi sebo go marona gore modimo a mo fe botlhale a mo fe botsogo a ba mo keletse le matsatsi ka gore marona se tsoga gore dilo tse di tona bana ba sa ntse ba tla gola le mo ditseleng tse ba gole a tla bone ngwana mo wa ba ke o le ke mona le mo ofising e mo ke le haleluya a ke bo isipe gape ba ga malte le botlhe ba re fano mo kgweding e re tla nna le ditiro tse di tona mo kgaolong ke kopa gore a ba feta ba ntse ba rekisa dikarata ba ira ke kopa gore a gore ire jalo molaodi ke kopa gore re buelelle e ke a tšhaba ye ya morafeo ka kwa ke kopa gore a re tshwaraganeng kgwedi e go tla nna le dilo tse dintsi ga ke batle go tswa mo lenaneong ke tloge ke bue ka tsa ga rona tsa ga malete ke tla nna le tse di buiwa mme ne ke tsibose fela gore a mongwe a ka tshokana a re karata ke a re support-eng betso ke kopa gore a re gomotsegang rotlhe a re gomotsegang rotlhe a tshepa rona e tsweletse le mo modimo motlhodi wa legodimo le lefatshe ra rona a re tswelele fela re tshwaragane jaana ke nametswe ke dipalo tse di sileng ka tsone go supa lerato le le nang le lone mo go Vero ke kopa gore a re tswelele re ntse re tsalo mme ka le kalo ke a bona ke a leboga. Amen. Ra leboga MP ra leboga botsadi ke kopa go bona o ka re ke bona okay ya mme ha ke bona la go mole re taba ka nya post botsadi ke kopa interterle ke le totela stemnyana hela se tsa 30 seconds sa le Vero hela ya ka di ba bangwe ba setse ba buile Vero
was a bubbly lady. How le o kana ona le ene no ka se o bore. Maloba hela ke mo ofisi wa tare o kopa gore ke mo thuse go skera. Ke nna yo ke tsenya tiki mo skeni. Ha ke ina me hela ke ina molo. Ke thela nthobile matho hela no ntare. Lo ena monna o gain hela mo ile gore wa teng. Ha ke re ka iterela gore motho go tlo ke ine go tawa o. Ha ke bone ke gain ha ke bone ke botsa o le ke ba pile ena gore ka ntse be gore o ikgatha ka nna kana go ira gala ene a ba thunya ka tseo ba ga itho hela ka botshwane batho ba ba dirileng tiro e le nna ke dumalana le honorable MP go batla hela ga ba tshwarwa go bo go diriwa tata re ba akanya go morago mme ke tabo ka sebaka sena ke tabo ke kopile ba bereki ka ene gore ba tehane ba te ba re borelle gore berele le motho o ntseng jang ke tabo ke emeleditse mogolwane wa gagwe she was a supervisor mme Majokia sebaka se ke leboge kgosekgolo go palamente le ga sa tswa go tswa ke leboge mothusamoduladitulo wa council our acting deputy director Ramawila le directora Mr. Macha le bodiri jotlhe go tswa mo ofisi ya ga Tautona ke leboge jalo botsadi go tswa go Ramogabo moruti ka go lemoga honorable councillors lotlhe ba leng teng hano batsadi lotlhe go tswa mo dikgaolong tsotlhe ka go harologana ka tlileng gore go motsa nte ke tse sebaka se ke le dumedise ka leina le legolo la Morena Jesu ke eme hano jaaka boletswe ke dula go segole tia ne ke bereka le Veronica le Tlhogonolo Pelo Veronel Ramogabo re go tsetse thata ka Vero jaaka go boletswe batsadi o tsile kwano mo Ramotswa a tswa Chobe district e le monitoring and evaluation officer 1 ka January tota go di supeana gore o tsile go ripota ka December ka di-12 tsa ngwaga o itileng ke gakologelana nako a teng re le mo meeting wa council utlwa ke video go tona le moeng gane ga ke tswela kwa ntle ithera lekgwanyana le lesonyana ra
sana re ke nna Vero. Yaanong kana go tlwaelesegile thata, especially only supervisor a motho. Especially ga le mošwa o ipotsa gore hei o simolola go nna le stress gore ke a go telwa ke mang o re a go kgonana. Ga ke mmona lekgwanyana le le ka utlwe ke tsena ke stress yaka a mme lekgwa le ke tlile go le kgona. Kante ke raya an angel. She was the best. Ke rialo. Nakonyana e khutshwanyane e re berekileng le ene o ka re it's a lifetime thing. Jaaka le itse ofisi ya rona ya ga molaodi bereka le maphata otlhe a ga puso le makalana a ikemetseng ka nosi. Ofisi ya rona mo ofisi ya molaodi re mo uniting ya development e leng gore e tsentse planning le monitoring evaluation ya ka ditlo gore le supervisor a gago. Jaaka ne ke supa gore she was an angel, she was the best. Nako e khutshwanyane o dira jaaka ke tlhalosa gore re lebeletse ditirelo tsa gago romeletse across all government departments gore a mme di tsamaya sentle. Mananeo a economic empowerment le bonyeletso le huma go bona gore a tsamaya sentle. Ke yone tiro e na e dira thata. Mo na e dira ka bokgabane. A tsena re na le committee e bidiwang district monitoring e leng gore e etela diprojekte tsotlhe tsa puso le one tse di fandilweng ka one mananeo a economic empowerment kana a e leng gore a leka go tlhabolla tsholelo ya kgaolo le go tsholetsa matshelo a batho mo gae. Ke komite e leng gore ga tsena ne e le teng me thotsa o na ema ka dinao a e tsosa ya simolola go bereka kana through coordination a gago re bone go etelwa di-project tsa go harologana le tsone tsa bo YDF tsa bonyeletso le gone go sekaseka gone gore a mme di tsamaya sentle kana re ka baakanya ga kae a phuthile maphata otlhe one a e leng gore ke one a eteletseng diprojekte tse pele ebileng ya go batla gore re kopane re ska ra ka moso wa itheko ya tsamaya le nosi ka ministry wa youth and gender ka moso go tsamaya agriculture ka moso go tsamaya banyeletso le mme ka boeteledipele ja gago o na ba phutha botlhe ba simolola go tsamaya ka as a team wa go monitora diprojekte tseo e le so se e le gore nna se dira ka bokgabane jaaka ke tlhalositse le jaaka a na re tlogela bastuti ne e le gore di ke yone go na ntse a buša jalo gone gore go iwe gape mo di-siteng go lebelelwa diprojekte. Nakonyana ya gagwe ne le khutshwane jaaka ke tlhalositse mme tiro ya gagwe e ne le tona. Molaodi o tlhalositse ga rianong re sentse re tsena mo go tsena outside the profession fela gone go tshela le batho mo gae jaaka tlhalositse le tsone dinepe yaka disupa ga ke ba re go bua thata wa itshupa ga o ka lebelela ke motho ke sa rateng go itsaya dinepe mme ke gakologela nako nngwe ke le mo team building malobanyana helane go na le se sengwe sa ntseng jana ne re le koo tswa go nkgwa gare a emergency a re go itsaya senepe e le gone go supa lone lerato le nana le lone mo bathong tirisano mmogo e neng re mo tswetse ka yone
mme batsadi ga ke wetsa ke re borra mogago ga la lathagabang le mosi lathegetswe re lo disa ga molaodi re lathegetswe re le ministeri re lathegetswe re le ba ga mmalete re lathegetswe re le lehatshe la bophara tota batho ba ba tshwanang le Vero ga ba bone motho ga o mmone o ithala o iša gore o ka nna lebaka le ene jaaka le le solofetse gore ke tabo ke bereka le ene lebaka le le leele mme ke re a re go motsegeng batsadi borra gago a re go motsegeng police mantswe a boruti a kgobotso a builwe a re go motsegeng ka ona re itshwareleng ka one ke re a mowa wa Vero a ga Nnake o robale ka Kagiso ke a leboga. Thank you very much. Thank you. Ga se gore ke a la kgautletsa botsadi re bolokana o lebe ga e setse e re siile. Ke tlhalose gore Vero o na a bereka le tsala ya gagwe ko ofising ba ne ba le babedi e le monnawe e le tsala ya gagwe e le mmereki ka ene ke tla bo ke mo lebogile ke bo ke kopa gore a tsamaele ka kwano o bidiwa Mary Seleke ke tsaya gore ga le ntse le etse tlhoko le bone mme o mongwe yo ne a itsa dinepe thata le Vero re ka sefelanyana two brief.
Greetings to the Ramham family. This one is silly. Give a little like so close like that. You know how much room you create your own family. Monday to Friday, 7:30 to 4:30, or even exceeding the time. We were so close. It's like January. I'm going to be your supervisor. This is what we are going to do. We are going to establish a relationship, work relationship, sister relationship. And I'm 12 years. I'm your mother. You know, we instantly clicked. We created a bond. You know, we shared so much memories. We love each other so much. Veronica taught me God. She was a prayer warrior. Lunch, we praise. Before we sleep. We kneel down when we pray. She taught me God. She gave me a chance. What 6 months ago was so short. We had a vision board, what we wanted at the end of this year. Half of it, the other half, just buy something nice. You understand that? We loved food. She was such a nice somebody. She accepted me. She hyped me up. Look at the weekend in I slept at her house. You know, now behind. I think that's I can't tell you. In the water, you know. I can't tell you what my supervisor and follow you up. You know, every chase up on Papa, I give you that first thing. Our other colleagues must like follow you more sticky. What require you follow if you put a first thing? I will give Mama that bound when I get there and I speak to her now. Hi. Imagine. She was such a nice sample. She taught me how to pray. You know. About time. What I'm by the way. Not to woman there. More time again, Mr. Again, I'm coming to say 16 years ago, you were 7. Mr. Taliso Daniel Sahat. That's one of my great It's been a while. Madridia was our mother. She used to say, Mary, you know what? You respect your supervisor, whether you like it or not. You stand up. She was our mother. We respected her.
like that. Let's write something for Majudia. We wrote something for her, typed message from Mary and Bill. And then like that, I'm just talking. When I tell her, when I'm too now, every morning. She would kiss me, hype me up, hug me. I remember how she used to give me a chance. Thursday, last week, we were doing a monitoring report. I remember, we are going to present this to DEDC end of July. I'm going to give you a chance. They're going to see you. They're going to see your intelligence. They're going to see everything, the potential you have that I always see in the office. I am going to give one photo. Can you use this makeup? You know, we had beautiful smiles together. I had Vero by my side. Sharing an office, sharing a table, I would sit in her seat. I would use a computer and she would use a PC, sitting in my seat. But I sat in her seat, their boss, me as the junior, giving somebody the chance, light up, be you. She was an angel, she was so special. We believed in positive energy, her and I. You know, she said something to me. We used to have arguments, by the way, a lot. We fix, we solve, because we would solve our issues. It was love. We fought and we, you know, she was such a nice person. I've been crying since Thursday because she was so happy, you know. I was surprised. But it is well. She used to tell me, when you read the Bible, I will definitely do my best. She used to say, I want nice things for Doba. I want to read the Bible for my child. When you read the Bible, when you set the intelligence, you plant something. She would pray for her future. She would do everything. Mudimu give those to my baby. And Doba, you are going to be a successful baby girl. You are going to be intelligent. You are going to be big. Ministry of Foreign, International, yes, you are going to go there. You are going to be big. You are going to be a woman of power. See, read. That's what your mother wanted. You are going to achieve it. Then all the advice, everything. I'm so lonely. No, if you say I can't work. You had my back. You were my mom. You were everything to me. But so much with the other thing. That you're always going to protect me wherever you go. Because she once acted for PVOD, for Majudia, oh yes, she did a very great job at that acting. And you came,
you lived, you loved, and you left a part of you. Always. And I love you very, very much, Veronique. Happy birthday to Veronique. She was saying my name is Veronica. The verb, you understand that? That's her. I love you guys too much too. Thank you. Yo me seleke ele ene America Veronica kgotsa di re se ke re silwe ke nako re setse ke re silwe ke nako ta ke lemoge bo leng teng ba ga honorable Mahlomola Motsare modulasetulo wa council e bone a goroga ke go lebogile ra rona mme ke tabo ke kopile me Sebaka Manyothwana yo ne a tsena le Veronica sekolo o Afrika Borwa mme ebile e le tsala ya gago. Thank you. Sabe que aqui me diz a guerra que você falou, familia yora ramha que aqui me diz a guerra essa barra minha pai, ele é 1 minute, que companhia de Veronica que tem inhare leite que office of the president here, essa diz minister for state president, a companhia office nya yone ya hata ubona ilitsi I think it's religion around early August, so this is late August. It's after lunch. And this is trying to she's trying to get someone are anybody who almost out, she will take the letter, or she will swap. The one let the letter, the one to Mabuta. I get to Mabuta Island day. May I like you to almost out? If I get saying, when you know, Mushu, never made a number of another one. So I guess when you know, Mushu will just still do more. Yeah, go ahead and I got them right there. Ibile the reason she gave kona le mo na bua ka Vero bua na bua thata ka papa ga Vero na bua thata ka papa ga so she mentioned what happened ba khakala le mola babuja so that at weekend da phano bona aya go la be so ke mo ntsha le go la mola la babutsane wa ndibela shi itse ba tsana ba o ba ba bona bua ka tella ka pa ka sana I can't get on my I can meet that. It's on my way. I can not be the shop at the one like Taramu. By then, also established a relationship with the conference and kind of workshop or MME. Rabuamu, Jalo, Abuselo, got the dreaming, there was a dreamer. Verona Tamanito, Verona Tamonite, Verona Tamonite. She had that dream and she worked hard for that. Come tell us, I think it's a friend. None is a friend. It's not a friend. Never be a friend. They come at Zara. Hey, they can look at Zara, the president, the Nazi. But the project, I'm proud of the work that she was doing. And she planned for that work. And she ensured that she achieved whatever she planned for. 2021, not Kabola Malahat, and not telling it was a Friday. So Yaman is a good room, Yaman is like a Saturday Rokopani, who gets in the massage office for one, like that Paradise, the prawn, and I since the more status. So I have a friend, I said, you don't see the so I got a day after massage on time. Hey, it's more
wa go tshwantsho ke masa ke tsa go re tsa mara go ja ron ha re tswa kwa o tha kan ba ne re tshimo go 2021 fora ga ke simolola sekolo e be re isana ka nna ntse ba tla go bua tota ngwaga le ngwaga nna ntse a bua gore ba tla go boela ka go sawa yaanong a ba go bolelela gore she's written a letter to the ministry gore ba mo transfer. And then abare ke monna ga ke gakologelo but she said ke nna mara ke re ke tsana sekolo ke hetsa sekolo ke be ke batla tiro somewhere else and she will come to Ramotso. So yaanong a re thapelo ya rona e berekile because nna moretsi ka rotla tlhaka motswara ba ka nyela na motho o bua dingwaga tsa eng a fila gore ke ne ke tshamekela mo go ene but eventually it happened and then ga tla re motswa she was very happy Majudia very loved working with Majudia thata and her tsala bone le nyolowi I'm learning from Majudia. Majudia has a good heart tsala. Good heart. I'm an actor. I did a report. I can't never the road before I would have gone to Nana so I have to get like I'm a checker. I can do this. So yeah, I'm checking for a month on Tari. I see that with my dad. Kuliah ibe khala ya mo leletse ka gore ke boswa ga pe ke leba ke ba masite ya kuliah ke gana go start are gona ga tla mo sta tšhotia le masite sa ba tana go bitsa are le ha ba tsana ba cheka go kuliah ke siane ba tsama are ka tsana mo ku kalela tsa kalela ke pulela ai Majudia ga itse go siame jang ne ke rata gore modimo ntshwageditse she felt blessed ra ba le mora motswa a le gaufi le kwa lapeng ra ba le mora motswa a wetse mo go Majudia she really loved her job mo e leng gore it's unfortunate gore ga la mmona ga la mo itse she exuded positive energy but maybe where me positive energy me o rapela mo tsoga ka tlhoga rapela nna ke tshwana le mmiri tota hey re tla kerke ke tla ema gone. Thank you Sebaka Manyatsari. Botsadi re a lo tsena go ke tabo di kile re file mbulawa ke tabo di kile re file mbulawa go rata mena ka kwano ke le tsala ya ga Vero Council Secretary, Council Chairperson, Badira Puso Bote, Permanent Secretary from the Office of the President, Rapalo Telo Ram Hako, Lilo Tabali Lingha, Banili Bariba,
Ramotswa le ditsala tsotlhe tse di tsileng hano go tla go gomotsa borra Mahagwe. Ke a le dumedisa mo leineng la Morena Jesu Kriste. Oh, okay, sorry about that. Jaaka go boletse leina la me ke Refilwe Bulawa, ke tsala ya ga ke ne ke le tsala ya ga Veronica. Ke tsile go bua halo mo letsatsing la gompieno. Tota ha ke rate go ema pele ga batho, it's uncomfortable for me. Mme ke ile ka ipotsa potso ya gore tota se ne Vero le sone mo botshelong jwa me nka tlhoka jang go tla go bua mafoko a mabedi a mararo ka ga ene. Ke simolola ka ba lelapa la ga Vero. Vero na le rata ka pelo ya gagwe yotlhe. Go simolola ko sekolong ko re tseneng teng, o ne a nna a bua ka ga lona. Re ka tswa re ise re kopane, mme ke a le itse lotlhe. O na le bomogolo ya ba ditwini, o na le the younger brother ba na nna a bua ka ga ene. Mmaagwe le the father jaaka go builwe na nna a bua ka ga rraagwe all the time, the gentle giant. O na nna hela a bua ka ga ba ratang ka teng le ka se e leng sone mo botshelong jwa gagwe. Ke be ke re ma Jotia jaaka go buiwa, Vero ha re letsana re lekolana ka tsa tiro, o ne a sa kgale go bua ka ga wena. She felt so blessed and I am so happy gore ke go bone tsatsi jeno gore wena o ne o tshedisa tsala ya me ka boitumelo mo tirong. Ra itse gore a re le mo tirong o kgona go sulalela ke go ya ko tirong just because of one person. Beno gore ko tirong malatsi otlhe o sa mo dira sepe, a go theile go sena sepe se se iragetseng, mme hela ke a leboga gore ebe ke go bone ka gore na bua ka ga wena malatsi otlhe. Nna le Veronica re kopane ko Monash University ko South Africa. Re ne re tsena sekolo re ko 2007 re kopane. Be go raya gore re kopane jang, tsala ya me re ne re ntse mmogo ha go nang di-students reception sort of, ne re tere mmogo hela ha re emetse base, bana ba Botswana ne re ba chaisa mo sekolong ba tsewa ke ba setso ba isa ko malapeng. So ha re mo tsala wa ntlha ra rema kana go na le re ba sha mo sekolong, go na le computer lebo e leng gore re ka bula di-email tsa rona teng, wa re sa iko ra hitisa nako. Veronica o se ka a re ntse re batho ba re bona na ya mo sekolong a ke gore mme ke Motswana ka itse re na pele re goroga mo e se ina le mo ba se le rona. Nya ke ne yo wa tola hey email ke go hi tsele nna ke tsamaile lona ke bula go le mo ra emela ra tashana. This is the person when re sang ke re bua, but from that day we were inseparable. So she needed that kind of person. Ha sa itse sengwe ha ta bitse ditlhongo go bolela gore nna mo ga ke go itse nthute tlhalosetse. So na ntse hela jalo, that's how we met. Tota di bile go le gontsi se se ntshupetsa gore Vero was constant in her life. Nna sa hetoge ga ana le nna hetoge ga ana le o mongwe. E ne le Vero yo mongwe hela yo re mo itseng rotlhe ka go rata Modimo. Nako nngwe re le gone ko varsity kwa ke be ke mo etela ko lapeng la gagwe ko rumong ya gagwe. Nna nna mo rumong ya students mme le mpe e ka re rumela ya motho o berekana a e dirile mpe e kgabile. So I was feeling very down that day. Ebe a ntaletsa gore ke teng ko rumong ya gagwe. Ha ke tsena ko rumong ya ngwana wa ke a lwala gape ga ke le go feeling down, and then kganye ya bomme ya mpela ke le gone kwa ke sitwa ke sha gore ke rapame mo ditsididing hela jalo. A ntha re rapamela o seka wa kgomo wa re diragala rotlhe for rent. Mme o bua nnete o ne a bua gatelela mmata o ne a bua hela jalo gore ke palelwa ke go meetsa bathong e jalo noma. So jaanong nako nngwe ke mmolela gore ke baakanyetsa go ya ko interview, e be e le gore
it's like an interview. I did a research yote, researchers interview me, I did a research and kumela jinepes yote, I collect every single day. She checks up on me. Good, that's the kind of person she was. She was there for us no matter what. I did not get the job, but I had all the information. I don't want to hope I was just and then I can't get there. I working in Kibarakating, la, Kamalaki, Kahor knife without Chobeli, Molapangujam, or had 2 days holiday. Hakar Wayahai, Kimukata, I spend Lamotini. So I could go down our house and Yasan Shaka. Take it the Boko and a friend Kiskan and Mr. So we had beautiful times tomorrow. And shaky them, my family never Musiba Marata, they are shattered just like all of us are shattered. She was pure inside and out, and she had many friends. Maybe because she had many friends, in Nasa would you feel less than Kahori. What happened you won't feel like you are an outsider, right? Or Haratana school of so she was lovable like that. In any to our planning, making Misa. Protocol must be observed. Whenever protocol like it. So she was a planner. When I reflect, I go to the instincts I have. Jan who wants to monk up Bua, who was a message to a gamma for one Katina that I gave Lokanao. Get a latte to her up, barely Mokoha, get a Moko Ram Hako, desire to have a Rolilote. Barreling hammer latte is one with you are homose, Helarit, Ama had a roll over the Gamma. Kaka Hiso, Gala Conservation. Thank you very much. Thank you very much. But I saw receive a Wahela Tata. Receive a Wahela Tata. Kita betul representative. Rejobe. Tahu kalau kawan wahamar silu jenako. Ibu bawa rebuluti. Rea kapolo kalau kau restoratif dua visi kau kara luar telah kara dirai. Thank you. Jangan muka maisan iro. Ya luar di sana kan juga lelaki mata lah fosi jesu presente. E lo poco polente già pote vai no rebate posi molauji plus do cancele bote vai lo gore bate mota ho celebrita bo selo ja mo kauli mo e bon Veronica Amhabo ja ka mo setse go buiwe na ke bidua comrade Jobe Sebalo ke mudlas pilo wa bopeu mo ra motswa ke tswa ko mudlas pilo wa bopeu e leng gore ke lo khotala ba bereki le leng gore dwa bone besu ke go emela dikeletso tsa ba bereki ke go emela go thusa ba bereki ka tsothe tse di harologaneng financials so tse di harologaneng tsa di insurance mokaulingwe o sala joina mokgatlho wa bopeu jaaka ga na simolola tiro jaaka na ya go berekela ko Chobe o joina ka 2019 e nna member wa bopeu corporate re le ba bopeu re la theretswe le rona le solagwe di tsile ka tshoganetso ka kutlo botlhoko re lebile seemo se e leng gore se diragetse gane a tlogela botshelo jo bo ka kwang jaanong ke dilo tsa e leng gore di re utlwisitse botlhoko go bona ga e leng gore re gopola batsadi bagwe re gopola ngwana a gagwe kana bana ba gagwe ba e leng gore comrade jaaka go ntse yana o le mmereki ebile o le monnye ka dingwaga
batsadi ba gago ba sologela gore wena o tshwanetse gore o ba hithe jalo go nna botlhoko re tsala mo seemong sa gore batsadi ba gago ke bone ba go hithang ke dilo tse e leng gore di re utlwisitse botlhoko thata jaanong comrade Pero jaaka go se se go builwe hela jaaka a ne a ntse e ne le motho e leng gore o ne a le lorato a amogela batho ka e leng gore ba ntse ka teng jaanong ke se se e leng gore tota ga re kita re se lebala mme we are being heartened by both ba e leng gore ba tsilega go go itheeletsa go go bona mokaulengwe gore no mme go diregile yang ne ke reditse le kgosi jaaka na a bua gore ba direla puso tshwanetse gore ba kopane ba nne le sebaka se e leng gore ba ka kgona gore ba nne ba itsheka-tsheka go bone gore bothata ja bone e ka nna eng ke dilo tse e leng gore re a di rotloetsa le rona re a rotloetsa gore jaaka le babereki jana a re nneng our brothers and our sisters keepers ha o na le mokaulengwe le wena kana o na le moagisane le wena a re dumedisaneng o itse gore mokaulengwe ke mang ha go na le something se e leng gore se suspicious o kgonagala gore o kgona gore o se bone o kgone gore le wena o bue o bolelele ba e leng gore ba maleba o kgone gore dilo tse dingwe tse e leng gore ga di a nna sentle di kgone gore di hemiwe jaanong tota ba nkemega tota ne ke tla tswelela ke bua jaanong mme I appreciate bothe ba ga re itumelela gore re re ha wa mokaulengwe ne re go rata comrade ro bala ka kagiso re tla tswelela re ntse re go tshepa yala jaaka re itse gore jaaka mo le union member you are a freedom fighter. Thank you, Jobe. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Representative from the family, Ibon Re Utueziana Ramhaho, Otahorenela Mazama Bedia Mararo, Leho, Processa, arrangements, Savako, Bulisa, Manavarona, Karesazi, Katabona Tewatalone. Le ka mosila ba ikutlwa ka segela botsadi yo ha tu be tsenyana Ramhaho mo boemong ba ntlo ya ga Rangwane re o difile Ramhaho le mme le bana le ba maketse botlhe ba molapa bo jang di awana batsadi
e se utlwang ke gore ra re go motsegang batsadi ngwana wa lona o ile keledi di tshologile mme le ga go le jalo moloki o tla lo gomotsa ke ntse ke utlwa moruti ke go utlwile thata ntate ke utlwa ke be ke gopola mahoko a bonang mo go Esaya wa 40 a re mongwe a re goa mme mongwe a re ke tla goa eng a re ruri motho ke bojang go tshwana hela jaaka sethunya go le bojang bo a omelela le sethunya sa omelela ga ka a tlhola go ya ka rona ke itumela thata ka gore ngwana yo o na le less than a year a gorogile kwana mme se sentle ke gore o supa se a leng sone o supa ka ha o godisitsweng ka teng ke dumela gore batho ba ba ntseng ba lega ba ne ba bua nnete ka ene motse mongwe le mongwe batsadi bangwe le bangwe ba eletsa gore bana ba bone ba emele sentle mo tšhabeng ke gone mo e reng ga ngwana a sa ebe sentle gote kante wena o tswa kae e bo go se go ntle mo botsading jo bo tutusitseng bo bo amositseng bo bo godisitseng jaanong bageso ga ke na mahoko ke gore ke leboge gore ngwana yo o na amogelesegile ngwana yo o na emetse ntlo ya garangwane a emetse ka boammaaruri ka lerato mme e le sesupo sa tšhaba ya Botswana gore tlhong botho le gore emela bo modimo ka gore molao e mebedi hela ke gore motho a rate modimo wa gagwe ka pelo yotlhe ya gagwe ka maikutlo otlhe a gagwe ka nonogo yotlhe ya gagwe le gore motho a rate mong ka ene jaaka a ithata ke se ke bonang gore ngwana yo bego e ne e se ko lapeng hela ka gore bana ba bangwe ha le ko lapeng e nna mothosi ha tswela ko ditšhabeng e nna mothosi ebile go a kgatlha ka gore ke motho yo o neng a tamananye le modimo ke ngwana wa moruti ke ngwana wa baruti ko a tswang teng ka jalo bagaetsho ke lebogile go menaganye se ke ka se kopang ke gore a re se robaleng lehatshe le senyegile ga re na kgololesego mo tsamaong ya rona ka batho re tshaba batho go heta diphologolo tsa naga mme a se ga re ka boela ko modimong e le ruri o tla busetsa tšhaba ya rona gore boneng e tswa teng ka lekalo di ikokobeditse ebile ke lo lebogile amen. Motsamaisan na ko pa gore ke hitiele ka khaingi botsadi ngwana re mmoloka ka tsatsi la matlhatso go tla bo gona le tebelelo baruti ba buile gore simolola ka nako ya 10 go tsena phakela ka 4 o'clock ka 4 o'clock gona gore go tswa go ya go tsewa ngwana nako is around 12:30. Thank you.
se hela botsadi o santse a sheka sengwe ke botsadi. Botsadi ngwana o to police ko Lobatse motsadi o gakolla gore nako ke 2 o'clock ke go tla mo go emelwa go iwa Lobatse ka yone a ka lohela ane Ya leboga re Ramhago Ramani wa Veronica ke supe jalo gore go tswa ka go ofising ya rona dikitsiso di ene jana etare ka la bothano go ne le basi e tla emela mora motswa go URAC go le ba go mora ba go jang ke re ke gone gore re go report for 6 o'clock go na le pampiri e tsamayang ke kopa ba itshwarele sa tere ta ga botsadi le tsone la phito go tla nna le bese e tla emelelang ga URAC e ka kwartire re tla nna le bese e tla bone emelela gone gale as early as 4:30 re eletsa gone gore ba ba nang le keletso ya gore tshwaraganela mosepele wa poledisa mmata wa rona ngwana wa rona mmereki ka rona bo ba le gone gale gore re simolole loeto go le ba bomolapo wa bojana go na le pampiri e tsamayang ya ba ba ikwalang ba supa keletso ya go poledisa mmata wa rona so le yone e gata kae go tla re ne e sutelele ka kwano gore re tere bone gore re rulaganyetsa ka tsela e ntseng jang mme nako ke yone eo betso ga e re 4:30 on Saturday URAC go khanseleng ka kwa le bo ile gone gale gore re tere tshwaraganele mosepele o mmogo ke tsa ke re ke tsone dikitsiso from our office ntshwareleng jalo ntshantse hela pele ga ke tla ke la letsa wa bogelo le re la letsa le moruti ga botsadi tshwarelo ka seo nako e sentse e re siile re tshwanetse gore tere go tshwara merapelo gape kwa lapeng ko molapo wa bojang ke mosepele o molejana mo nakong e ke tabo ke laleditse mothusa modulasetulo wa khansele re Benard Tuana go tla gore tswalela Amen. Ya lumedisa moni le mata la posi Jesu. Ya lumedisa moni le mata la posi Jesu. Ya no boto kanya. Masero kuti make ke tsese ba ka se ba tobetso. Ke le mo re posi mosadi seboko maro na yo na le mata na go na go abana le rona ke le mo re mola uti ra mocha timpies ke le mo re busies baruti ile mo ga balapa ke le mo ga lona lo tle ka kakaretso ke re mo di mane le rona la yo ha ba tbeso o ta ke tsene mo di takong tsa mo parlamente ka hore ona la tiro ngwa go itira e ba go pia gore ke tla go ba mafoko
mafoko a malebo mme ba ke se ba ka se kere re leboge botlhe ba tsileng ka kwano go tla go gomotsa ba lapa go tla go gomotsa ba ne ba reka le ene go tla go gomotsa ba re ka kakaretso selo so ke selo se supang gore ga re bereka mmogo re mo motseng ra tshwaragana re nna ngata e nngwe hela re nna lelapa re nna selo se le sengwe hela ke re ke leboge le sone seo ke seo se siameng thata mme re utlwile gore ngwana a rona batho betso ne re motho o lorato mo pirong ya gago ga o na le lorato o itse rona le modimo ka gore modimo ke lorato ke tsa kere re sa gatlhaga ka mmakela tlebe ke swere 100% a ke motua e ntse jalo mme ra itse gore go botlhoko ka fa a tsamaileng ka teng mo go rona ra itse gore re sa solekela gore ka ba ile ya ka ile mme ra itse gore selo se jaaka baruta ba ga jesu ya ile ka re ba tlile ba tsamaya mo le jesu ba raletse noka kgotsa ba raletse lewatle ba tsogela ke makuku ya re ga ba tsogetse ke makuku ba ne ba re tloga go ene ba marara ba re rara bona re tlhasetswe mme jesu o ne a dimatsa makuku one a le rona re tlogeleng ko go ene ko modimo re re rara bona re tlhasetswe o tla dimatsa makuku a leswa mo dipelong tsa rona batho betso re tshwanetse re dire jalo re tlogeleng ko go ene gape jesu o kile a re pele ga a boswa nako nna ko jerusalema a roma barutwa ba gagwe go ya go tsaya esele ga ba ile go etsa batho ba nne ba ile go etsa le se utlwe ba ile go nere ga ba ise ba botse gore esele le isa go kae ka go bona ba tsaya le go le e ne ba plenetse go ya go idirisa le rona go tsere o nne re beile mo go ene le rona se ka ra botsa a re neele modimo re itse gore modimo ke ene a itse gore go dira se ka tsela e mme nna ke dumale ba ne ba bua gore ga e le gore batho ba ka tshwarwa ba ile se nne mo palamente a se bua le matsamasetelo go nne ne le rae mme se iriwe se nne le se bua ke re batsadi ke a leboga go motsega batho betso ke be re na le lona ra tsamaya le lona go phelela batho betso ra boetsa ngwana ke a leboga. Thank you so much, Mutseteri. Ke tsa gore Motsibo ga re ketele wa tsetsi okay o santse a ke go fase hela go tsadi re tsile go bopitong she was an energetic public soul ka tuba modimo o na na le matama ma matama ya ka se se buile gracias those who may not have interacted with her. 7 years of great service to the government of Botswana, out of which 5 months she spent it with us here, and will forever cherish and appreciate her love. Ke jalo gone gore mo nakong ya gompieno ke tla bo ke laleditse jalo moruti maswabi go tla gore nela tlhobogalo. Apologies, Ms. Clementina Tipe, one of the colleagues that had Vero. We could only squeeze in one of you. I apologize for that. We recognize you, we acknowledge you, but unfortunately, na go ke one ACO. I apologize. Oh, you were as is Motuaka. We could only give a slot to one of you. That is why it's or Clementina or Refiwe. Apologies, me Remoto Monte. Kisube Anamonore, get out of Ore, Retere Botadi, Lebaholo, Honor Batebate Pili, Harsetian. Rehelitse ka tsa thapelo mme ke dimela gore nna ra sa tla le motula le go tsatsi ka moso serpa sa tsa bana go le utile we also have a 14-seater combi for those who are interested kwa go tsa ngwana wa rona go moshareng kwa lapeng. Please let us know so that we cater for you as well. Re mmogo mo tirong e
Moruti Maswadi. Ya dumedisa tiro ya modimo go nne le matsamana Jesu. Ipopoleditse protocol observed. A modimo a re segogatseng. Lefoko la modimo la re le godu ga le tle fela fa e se go tla butswa go senya le go bolaya. Ke se re se boneng. Mme motho yo ra mo rapella gore modimo mo tlhagise re batla go mmona. A dilo sa se dirileng. Le tla intshwarela bagolo ba puso rotlhe re utlwile botlhoko ba geso ngwana motho ga a tsamaya ka tsela e ntseng jalo rotlhe ra amega re amegile thata ga ke itse beroi ga ke mo itse gotlhelele mme hela ke a dilo yala kore ke ngwana yo o tsamaileng ka tsela e ntseng jalo rotlhe re amegile boraramphago modimo ke yo itshwareleleng ka moja wa ga Jesu ke modimo o tla le tshegetsa go fitlhelela le bela go boloka ngwana wa lona a modimo a le segopatseng a robeng ditlhogo re rapele ntate modimo ya maatla otlhe rra Jehova re ya go leboga rra re go leboga ka botshelo ba ngwana wa rona ntate modimo rra Jehova go se ya kgalalelo rra yo kile ngwa re na ene modimo o galalelang modimo wa ka ne re le fano go tla go ikgopotsa botshelo ja gago ra rawa le godimo rra go re go motsana ka difela le ka ditemana modimo wa ka o maatla otlhe ra re tsholetsa leina la gago rra re morena amogela moa wa ga bero kgosi ya kgalalelo modimo wa ka motlhomogela pelo mo katlholong kgosi ya dikgosi ra rawa le godimo ra re tsholeletsa tsotlhe diatleng tsa gago modimo re re morena go lokile modimo wa ka go lokile Kriste Jesu go lokile morena re neela tse tsotlhe go wena Jehova re modimo tshegetsa lelapa tshegetsa bana tshegetsa batsalo le ene tshegetsa badiri ka ene modimo tshegetsa tšhaba yotlhe ya Botswana modimo wa maatla otlhe ra rawa le godimo ra le mo nakong e kgosi ya kgalalelo rra santse re tle go bolola rra go a ko malapeng a rona a farologanyeng bangwe ba tsaya maeto a maleele bangwe ba boela ka ko gae ka ko molapo a bojang Jehova tsamaya le bone modimo wa maatla otlhe rra Jehova rra ba potapote ka baegile ba go ba le godimo ntate modimo rra Jehova rra ra rawa le godimo rra ba etelele pele rra o ba ukame wa sale morago kgosi ya kgalalelo rra le botlhe ba re fano rra re se goatse ka tshegofatso ya gago ya le godimo modimo wa ka santse re bua tshireletso modimo wa maatla otlhe rra re sireletse kgosi ya kgalalelo gonne mo nakong e sekalo motho re ya boifa mme ga re boife sepe re boifa motho Kriste Jesu ra go ikgalaletse ka matshelo a bana ba batho modimo wa ka re se go hatse go re tlhomogele pelo kgosi ya Israele ra re go ikanye modimo gonne bana le no sirra o modimo ke bana o tseng dikgomotso tsotlhe ke ka mo re nga bopelo tlhomogi ba go rena le rato la modimo ra le ka borona o boitshepo dine le rona rotlhe go fitlhela o tla ka leina le matla la morena Jesu Kristo wa Nazareta modimo ra rapela rra amen ke ba o dumedisa botsadi pele ga rata Oh, okay. DJ, keep there. Thank you for the music. DJ, keep there. Stop the music. Saka bosadi, bota bobo. Bota jalo. Nale mo mapuno ya mzimu. Nale mo mapuno ya mzimu.
This man,